Juni somthum sang ni somni panga thotan jing ania under 16 te saidan RSTC ground na training tranle don ni ka chandam tu ni lengin ka kiang amrang langin ti ha training trandon an soi thin ni ball ne na dribbling warm up panti nuwa spot jogging hamuna hian he high knees veilam chawin ball khoi hri dawn ni tunan tiang chi khan u jok ten ti vele a huna high knees spot jogging high knees ten ti zo dribbling ball an ti vele don ni ke vela ma ball khalte ron thleng phei vele a u jok ten ti vele don ni group masa jok ten hatiran tiang chi khan spot jogging high knees an ti le a kilelampang tlak tlak rol khan kilelampang han khai jong hal wat ni ke vela ma ball khalte ron thleng phei vele chia hela huna lom ten ke ding lam chawin ball an khal phei vele thung don ani ke ding lam chaw ball khalte ron thleng phei vele a movement dangan lule ta tuna hianin ball passing push pass one touch passing
stop don ni ti nuwa bol la khoi chete from jam pate Chinese command ngai thlak that ngai stop ti kha chuan bol ti che to lo tur kha coach command ngai thlak lu ka ngai an soi kha zom hal wat tur kalsial tur tan point zir ngai ni pusa voisom tia command kha ti ngal zel ngai barpi voisom command pe ka nga ti lo piang kha remzel tur ni to na chuan coach command an zom thale thalo check down left foot tran ngai tur command ang kha ti dik lo chu push up ni ngal zel don inside foot command om le a
stop Patea pit. Tlanzo din hmal to pathalo wak le phot don ne wak za son tuin in tuichol tuin chol zirlaite'n in zok nga drill tanga lu le don na tugna sarina dudan chu bitok milam bol lo first touch ka ball tran pui poi ma tian ball lo receive ball receive ka ti first touch lo ti pui dan ka poi model bo first touch atang le beat hal turan in mani bhanai tu ka dribbling ka hele speed up angaya hele space cover al turan ni bang yan dribbling ka speed angay
ball lop zirme kani ball receive poimo pe le thei tu control le thei tu receive poimo concentrate poimo in thiam an thiam vek to nia concentrate lo khan poi thin tuna paswal na han alom counter attack an mani lamen an tur don ani forward pass tur ni lai khan backward pass in titlan maya tipaltan maya akha mani lama om don ne goal lo going defender de push up ni second group an kal ya score vele ya defender de push up vele ni group down chuak le ya nete karte push up ti ve thung don ni defending te defender te lo chetha group down chole finish the score defender te push up le ngai next group le defender te push up wing ave ve group down ron chole ya
over there. Skora. Next group. Group down. Good ball. Finishing Chakome. Next group. Next group on Chola. Next group. Good shot. Good save. Good shot. Good save. Water break. Battery 5% chia ka nei to hey thim vek to screen a hen ka mu thei to lo cover capture ju dik then karinga